Ministry of Agriculture and Farmers Welfare amadi Indian Council of Agricultural Research ICAR na soil health kannanaba chemical season naba hanthanhanaba amadi scientific climate resilient farming bu yokhatnaba pandam galoinana Chai khudingi June amadagi kuntra fauba nationwide campaign ama pangthoknariba Khed Bachao Abhiyan Save the Farm campaign Thawbal district oinasu Krishi Vigyan Kendra Thawbal na shinduna ngasi Langathel da pangthokre Thauramadu Wangjing Tentha constituency MLA Paunam Brojen Singh Deputy Commissioner Thawbal Yumnam Robita Director Agriculture Government of Manipur Peter Salam amadi KVK Thawbal gi senior scientist and head in charge Dr. KH Premlata Devina athoi Mithung Singh oina saru yaki district asige manungda leiba line departments amadi FPOs ki tongan ba stall kaya hangdokpaga loinana athoi Mithung Singh na farmers sing da input kaya su yanthokhiba thauram aduda technical session ki oina KVK Thawbal gi SMS plant protection L Borishna Vizram read preparation and importance and use ki matang da resource person oina wangang ki thauram ga mari leinana MLA P Brojen na chaukhat pa haibasi Fura dalan lambi thong khak chawkhat padunate aseng ba chawkhat pahay ba sidi miyoi ba amagi pukning wakal chawkhat paduni pukning wakal chawkhat na bahon na bada apaba chintak chaba mathautai maram asina hiram kayana maram oiduna leibak leihaw mangtharak laba ikhoi gi lawfam sing asi amuk hana fagat han na bahon na ba tangai fade hai ba wafam kaya fungdoki khona khale chawkhat pa gi dosai building yam saraga drain yam chalaga awang wong bo seki dalam mayam mereka cakap pada nak halu betul macam tu cakap pasti kali orang lagi bu misi jadi pungning dah hawa ayi society sida ayi environment sida apa kata pun nampak kata pun nampak ayi lebak kita house kan pun nampak ayi tinggal bu hoga dah beri oksigen pun dah beri rumah hoga dah beri kan bah nampak surat tu mithai pun dah boy dah ni apa lili botol hang pun dah boy dah ni kan pun nampak jadi maupun ni cakap pasti boleh ada, kalau kita cakap pasal pembahasan, kamu cakap tu boleh ada.